terima kasih kalian menjadi kumpulan alam juga Meghalaya State Shiksha Abhiyan School Association East Kachin District Unit Iron hangne hakmat joki kumki maranokai bangin pentip ba kandon ka general meeting Hapok East Kachin District Unit kum bangilai ikut HPEC te habaide ka meeting nilai ikut bangin pelong haka string Julai arajan apply Hapok Resumtia Community Hall Hakapor Karwe Beji. Tikumta lengba kini kelab petai kubor kentu yapi kum ki paramikai SSA di bedon lepuk distrik jongi sobha bani appointment hak ni meeting senang menginyo ni kren yebubun isu di jongi kumpikai SSA te hak ni meeting kindon ru kino alam juga central budi benedon lekat bangi tikumta tentang yawai nak dia di kam juga distrik Mida pentujur ya pi, kum kino hikai, bapin sobha, ban simkia, ia kali meeting, batum juruk, ban pentik lem, habaro di peran hikai SSA, di beberapa distrik, kulai Shibon, kulai Jarum.